Boma ma Kehancha e gwenge makure kaunti ma Migori omed ndhadho nyaka rang'iny mar Munispaa mano bang' thuolo mar higni 11. Jodak ma gwenge go koro ni kod thuolo kata mna geno mar yudo chenro michwalo gi piny owacho ne jopiny ka ok gidhi nyaka e boma ma Migori manitiere kilomita 20 ka oa Kehancha. Jodak ma Kehancha osebedo ka yudo pek e law chenro mag thieth kod mamoko e boma ma Migori ka koro gin kod geno ni loko boma no Munispaa biro bero ngimagi kendo nyayo dongruok e gwengego. Gavana ma Migori Ochila Yako wacho ni piny owacho mar kaunti no temo duto manyalo mar neno ni budget mar kaunti no olosi e yo mabiro chwalo dongruok nyaka e boma ma Kehancha. Kehancha en boma mar 4 makoro oseketi e ndhadho mano ma Munispaa e kaunti ma Migori bang' Rongo, Awendo kod boma ma Migori. Walilia sana. Walilia kwa sababu ilikuwa imeandika watu wao, ilikuwa ndio inatengeneza barabara, ndio ilikuwa inaondoa uchafu kwenye mitaa, ndio ilikuwa inahakikisha taa zimewaka katika mjini na masoko yote yalikuwa masafi. Ilipoendelea ikaenda zake kule, mambo yote yakaharibika. Barabara zikawa ni matatizo, maji ikawa ni matatizo, ikawa taa zimekufa, hata choo zimekufa, uchafu umejaa. Nitamshukuru bwana Mheshimiwa Gavana Ochila kwa sababu ameiregesha kwa muda mfupi akiingia katika serikali yake. Venye wengine wanatarajia pia ni kazi. Najua kazi board iko na jukumu kubwa kuhakikisha wametengeneza kazi ambazo zinaweza chukua wananchi wa Kuria na pia Migori yote. This launch is intended to accelerate the development among our brethren and sisters in Kuria community in terms of urban planning, in terms of planning for industrialization and getting investors. Today's event is also supposed to commence the budgeting for our community here. It's not enough to talk about Migori without allocating funds for a certain part of Migori, as we have been doing for Rongo, Awendo and Migori.